I Muzej nauke i tehnike u saradnji sa Muzejem Jugoslavije organizuje ovu izložbu, ali sa dosta drugih saradnika koji se nalaze, koji su u stvari zapravo na lokalu, odnosno u mestima odakle smo izabrali ove predmete, odnosno lokalitete koje smo izabrali da predstave ovu izložbu. Oni variraju, dakle, od razvoja industrije negde sredinom 19. veka pa sve do maltene sadašnjeg trenutka, tako da može biti zanimljivo svima nama da vidimo kako se naša industrija u Srbiji razvijala, kakve je imala početke, kako je napredovala, kako se menjala nakon Drugog svetskog rata i gde smo se nalazili u tim različitim periodima u odnosu na Evropu i naravno ostatak sveta. Pa značajno je zato što industrija koja se razvijala u našoj zemlji je jedan vrlo bitan segment za celokupan razvoj zemlje i zato je jako bitno da ona bude predstavljena i da svi nekako spoznamo taj razvoj. Mi se dosta bavimo nekim drugim aktivnostima, odnosno različitim aktivnostima kroz istoriju, ali industrija je zapravo ono što leži u temelju, može se pogledati i tako, leži u temelju svega toga, a može biti zanimljivo i mlađim generacijama koje, na primer, nisu viđale ove stare televizore ili stare jeleke odnosno prsluke koji su se proizvodili i nosili, na primer, u leskovačkoj tekstilnoj industriji i nosili naravno kao odeća svakodnevna ili svečana.